Isua bung som nga panga chang som ruale vur chu vana tena sura khilama khian akir le ngai lova lei hi a chom zoka thila choti ri da chortira bu chi the tu ne na bu chi pe a ei tu ne na ei tur a pe thi chu tiang bokin kaka atanga ka thu chuak chomang engma ti nei lovin ka ne na akir le lovanga ka duang chu ti zo zo kanga thil ti tura ka ti na chuan a hlo tlinga pathian chuan a thu ringotin a ban le akut tel lovin ni lo om eng lo om ro se te om maya ni le ar sia siam me tu ye siam maya ni a thu hian a thui na so hi engkim ti the ni ta ni ka thui thil ti nei lo na ki lo wang ka duang chu a ti don a hlo tlinga a ti ya chu chu khoya nge he khobela hian tu te mangin ami te mangin ka thu soi chu ka hlenang a ti na ni ka thu soi chu ka sayang che na lo thengang a ti na ni ya nang kei kaltangin ani thung don ani chung a thu soi lo theng tu te chu heng te hi ni ya te ko te thil ti bung ni chang som pasari ni nu nunga te chuan heti hi ni anga mi zong zong chunga ka tharau ka le anga ti chuan in fapa te in fanu ten ka thuan silanga in tlangwa ten in lana ten muanga in putar ten mumangan mangang ati chu heng hi pathian thu niya alo theng don ka duang chu ti zo zo ka nga ka ti tura ka ti na sa alo tinga nga ti chu heng hi niya ni nu nunga mi zong zong chunga ka tharau ka leyang tun hi ni nu nung asap tongin end time man ti hi ni kanlal pa lo kal le hu don ngai tak ni to hi ni ya chu chu tun hun hi ni ben hi na chuan tuna hian kum sari atanga kum nga in kar bak ani aring to lo Isua lo kal le hun ne mi thiang him telam tura lo kal hun hi chu chu tun hi nu nu ani ya chu mi huna chuan pathianin a tharau thilim na sataka khawela le hi tia mani ni nu nu nga tian smith wiggle suat ten lo puang to a midang po dan puang to ni nu nu nga na sataka khawela a tharau le tu chung chang hi hei hi alo theng tu ra chu ni ta ni tin adang lo theng le tu ra chu mathaya bung som chang riat ram huai no chua gula dam lo ti dam mula me thi kai thola phar ti thiang himla atia hi amaron ti turani lawa ami te ti turani in ti yang ate ni dam lo ti dam ram huai no chua thilmak ti science and wonders thilmak la chim chian ati pathe na ti amani chu chu alo thleng don ka thu chu thil ti nei lo na ki lo ka dunga ti zo zo ka ti chu 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 ni tu na hian alo thleng to don ani hei hi kan huna tun hun nu nu nga hian kum sang ni som ni November ni ruk le ni riat khan Dimapura crusade kan ne ya covid wangai tak mai khan ya Mizoram atang pei chuan thian chan khat ten kal lo mai ro mi pui pon nom don nam ni an ti khan ya ma se pathian na tangin thu ka dong tat sia chukha ti chuan zan thum kan ne ya tlai dar li vela tang hen kan chana zan ma sabera zaruk bor an lo kala kan cher kan hunga cher huna tang khan
miệng rằng nghe lâu cái sự shit all sama azan ni na sang ni vel azan thum na cho sang thum bor ang local tamen ta khan revival na sat ta ka thenga pathianin heta ti ko te thiu ti mi hi aron len ta ni a tharau thiang himaron che revival na sat aron thleng ta ni tin mathaya bung som chang re ta mi Signs and wonders, till magalay chin chiat na tien yang ti atiang, dam lo ti dam, ram hoy no chua ti, te zong ka di mapur kruseta khan, aron khenga, ring lo mi, azan tober fechan ring lo mi lir Hindu, an lo chu khom hi lo niya, som hi ay tam, tharao tiam hungi man khoya revival lo theng ta siya, akhoy I veka, Christian anin let nga la an zinga som chuang khet phei chuan rang theyang ber baptisma chan ka duan tia eng tin nge niang an tia ke chuan helai tanga bu nai masaber abu nai ber ko rana he in pe mai ro se ka ti tamai ni tharau cheng na ma che chuan eng kim he theng vek mai ni ti chuan niriata November niriata crusade kan to pa Dimapura kalama nisom panhi chuna hian ti hian pathian in keima mi shet ti do nei ti hi ka sia chong chai turan yang ka tia kan thing thia chong chai turan ni lo ti kha ka hela ta sia ti chuan ka ding le ka vei maya ta chuan pathian in miron beta Dimapura heta kan program siam ang hi Mizorama program lian siamaniang ti min silani ta chuan kan thok pui poi mo tak mai ka han phone nga la ala ti chi lawang Mizorama chuan si na se mai alvei na se si leng se mai ti ya ti chuan sang ni le som ni pakhat chu lo ni chawa Mizorama chuan ala ti thei ta lawa India ram mundang apo khan rong bola la khir covid khala tamani sang ni som ni pakhat December Uttar Pradesh ka kal thale ta khosang sanga ka kala thathum vel kha ka ol lo hian mai ni tin in khom kan ne mun khosang sanga a chang chuan mun nen khom kan nei kan in khoma piang in pathian tharau thiang him na satakin ron chea revival ron theng zia tharau thiang ma che a revival then chuan thileng ki ma theng dam lawan dama ram hoi payanom chuan alang ha la in la na ten huwa chumi zo yu pi zo chuan delhi ka kal le a ti chuan delhi program biagin sang sa kan niya crusade te po kan siama ti chuan Mizoram ani kum khan karon ho le ta November chang khan Mizoram program siam hi pathian hna ka dil ta ne mundang kha Delhi UP Punjab ate program kan nei renga ma se Mizoram kha ka dil ni Mizoram revival program siam hi ka dil ta ni November December ka dil chara January ni som pali lo thenga ta chuan pathian hian Mizoram revival rong bol na lo then thein na turin malak chongchai malak khamin phal sakta chian then khat ten in sanga ti khan chongchai na kan ne ya sharing te fi soina te kan nei zel ta boka ti chuan kan chongchai zela khatia malak chongchai malak revival Mizoram lo then theina na chongchai malak khalal pan rem ti ya Mizoram revival theng don ti pon kapuang chuak zeu chan ta ani ti chuan March nisom pasari khan lalpan miron bia ai zol program nei hi tuna ti hi miron silani ka he chiang che thelo tuna ati na nge ain chan
ti kha eng po ni se anaya ni tun hi ni tin mi chan khat ka chan ta ni chu chu mar ti som pasari khani mara chu program kan na siam tat lo mai kha mak ka ti thina lalpa kan rona tun hun ti khami sit tat zel bok sia ti chuan trong trai nan ma ga la ta ringota hey tun hun hi ni ti lalpan ka sai chu alo kheng dik chan ta kan tum lok po ni mia lo main revival crusade siamang ti rot na kan nei ta ni chu revival crusade ro chu kan ti dan ro chu camping in tran photil kan ti ya kan camping anga camping kha midang camp mun danga camping ang nilovin sual thua e vile rule chu ti te kan sual zia te sei lovin revival crusade ani top don ani chu berotanga neila kan tia ahuna tan chuan July niruk nisari niriat ni se kan ti ta phota abak chu pathian cha danang zelin pathian ina thuaran soyang zelin program chu kan siam belang kan ti ta ani ti chuan he kan revival crusade camping a kan nei tura hian Mizoram a hian arong bol na lian tham deuh hi kan nei lo na rei to maya vairam lir khoni maya tuna lalpan remaruat amin kan kal chan ta chuwang chuan he revival crusade han nei tur po hian worker anom lo hle maya worker te in volunteer thei te chung chu a theinom chuan kan som hal chuwani ti chuan ron contact na chu ka phone number ani mai anga nakina hey a screen a hian kanun tilang don nia ti chuan tuna hian revival crusade neya enge kan bei sei tur ti kan hriat theina turin India ram mun sang sa lalpan rongin bol tirna hian revival a theng ziata revival a theng chuan eng kim hi theng ani mai farau tiang hi maron chet chuan dam lo mangangan dama ram hoi payanom chuan ram hoi hi an in zep thelo an tal nok me ni ani ya ti chuan in lar na te an hu bok thina ni ring lo mi hindu nom chuan khatan tel chuan tharau tiang hi man khoya ni pathin bok ani chu kan be se tu te chu ani ta a tun kan revival crusade camping a berota kan nei tura hian tharau thiang lim baptisma pentecost ni tharau thiang lim lo theng khoi na chang du te om chuan lo lu turing an som chewa tharau thiang lim dong to lo ti vuema khatianga tharau thiang lim che na thin lo ti vuema lo dato lo dai to inom chuan ron kal leula an som bok chewa lalpana khoi thar le don cheu kari sani lo India rama hei sang ni som pariat chawa changa pathianin kaltir char na hian kanin khome piang in revival thanga na setakin tharau til che na thangan dong se leni ti chuan damlo damna theng boka tin ram hoi pai ram huai hi an inject thelo an lang ngei mai ni depression nei te hey youtube pa atu sei ngai tha te depression nei enga mazat mang ang kanom ti ka sia khang po khalo lut ula zalen nai changang tharau thiang him revival lalpanaron le zela anong bol na a thata wangin pathian chan to hi alai lak lo to be ngai lo tharau thilim ron chet na reng depression nei hi ram huai wangani an pai wangani ram huai an chuak anga depression reang an rong bol na chu chu thleng thin tin mong ko hur lesbian heng po ram huai ti boi wangani
tu ma indiriam wang sai kan nilo khang kha tharau til khoinan changa an har sarna ta kha an fil him thin chung te tan po chon ron lu thei bokang chu ka karon soya mizoram kan program nei tur hi eng angin nge revival choran thendon ti chu hei tu na video kan enanga Dimapura kumsang ni somni November ni lu ka changan ni riatin kara kan crusade nei a revival ron thendan chu tun han kan endon nia tin khalaya atheng ai khan tu na hian khai na sa khan tharau thiang himi aron check ka beise tu na Dimapura kumsang ni somni November ni lu ka changan ni riatin kara kan crusade na thil ron theng chen khatte ilo enang ule He wants to feel you. He will feel you. He is so good. You cannot express the beauty of the Holy Spirit. He is soft and kind. He is very gentle. He is very loving. He wants to move inside you because He loves all of us. The Holy Spirit is now here. He depends upon you. If you cry out unto Him with all your heart, He will move inside you. He will come inside you. This is what He wants. He loves you so much. He does not want to be near you only. He wants to come inside you. Are you going to cry out to Him? Out to Him. I know. He tells me. In His kindness He lets me see. Now He is here. He wants to move inside you. He wants to be inside you. Cry out. He will be inside you. The same thing will happen as it was in the day of Pentecost. Tonight He will move the same way. He will receive tongue. Some of you are going to receive power. In UP, one Hindu woman came to our meeting. She was a Hindu. She received the Holy Spirit. She received the gift of prophet. Of the Holy Spirit. If you want to be touched by the Holy Spirit, come here. Come here. If you want to be touched, come here. He's moving here. He's moving here. If you want to receive touching, come here. Come here. Go there, go there. Go there. If you want to receive new touch, those who want to pray, Holy Spirit is moving here. He's going to make a new move here. Come here. Receive. He's moving you. He's doing new things. In this area. In this area. If you want to receive, come here. You will receive. Holy Spirit is making new move here. He's doing new things here. Pray.
saying not enough. Isua pagtatma kuasa itu na hoy. He is continuing. Tai arubi koya se. Is he not a good God? Tai bali shoya se. The Holy Spirit does not say it is enough. Isua ka atma kuasa. He says he is going to make. Minuty po sana chegou. Mano, no site da Baixi. Pouco na barriga. Holy Spirit is doing new things in this area. Itu jagate Isua ka. Itu jagate. Holy Spirit is making new move. Nutun move Isua ka atma He is kuasa. doing new things. Nutun kam kuasa. Come here. E phala hibi. Come here. Life side phala hibi. Lulubi. You receive. Lulubi. Holy Spirit is doing new things here. Isua ka po. Atma ka nutun kam kuasa hibi. Continue to pray. Here in this area, they respect your Holy Spirit. Give highest respect. Give highest respect. Come on, let's go here. Let us all stand here respectfully. Let us all stand here respectfully. Let us all stand here respectfully. Holy Spirit is doing new things here. Let us all do not stop. Do not stop. Continue to pray here. Going to make a new ball. It's wonderful. He's going to make a new ball. Others come forward. You receive. The Holy Spirit going to do new things. He is already doing new things now. He has just started doing new things. Wonderful. Wonderful. Those who want to make, those who want to receive, come beside. Those who want to receive touching of the Holy Spirit. If you want to be touched by the Holy Spirit, come here. Come here. If you want to be touched, come here. He's moving here. He's moving here. If you want to receive touching, come here. Come here. Go there, go there. Go there. Go there. If you want to receive new touch, those who are Holy Spirit is moving here. He's going to make a new move here. He's going to make a new move here. Come here. You receive. He's moving you. He's doing new things here. In this area. In this area. If you want to receive, come here. You will receive. Holy Spirit is making new move here. He's doing new things here. Pray, 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 pray. Take away the chains. Let us respect the Holy Spirit. Why he is. Let us not make a new peace. He is God. Let us respect him. While he is moving, all you come here. All those who want to receive.
Nudu Mufial, Nudu Mokore Bola Juhe, Gandhi Mishalo.